Banake, yo, ke itumetsa go lo bona ka jeko mo lelapeng la mme wa me. Lona le itumetse mpona? Le nna ke itumetse go bona. Ka jeko, re na le Teddy wa ka ko Pepper wa mona. Ka jeko o tlo utlwela story sa rona. A kere, le tsogile sentle banake? Ke itumetse ga le tsogile sentle. Nna ke apere di-pyjama go maruru ka jeko re thutufetse. Are you warm today? How was your morning? Did you wake up well? I'm so happy that you are here today to join me and Teddy as we talk about our story. Le ready? Le tukisitse? A re tlileng story sa rona. Ka jeno re tlo bala story sa The Three Little Pigs. Dikolobe tse tharo. A re bale mmogo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yay! Well done. Jaanong e kile nna dikolobe tse tharo. Tsatsi le leng ba bua le mme ba re mme re batla aga dintlo tsa rona. So what did they say? They told their mom, ba re mme, we want to build our own houses. Dintlo. Houses. E ba ba tsama ba laela mme wa bona ba re sala sentle. Bye bye. E ba tsama. Hantse ba tsama ba nna fa fatshe ba ikhutsa. They rested. Ba era picnic. Ba nna fa fatshe and they ate. Ba ja dijo tse di monate. Teddy, le wena ba tlo ja le bona? Hey, dijo tse di monate. Tasty food. Yum, yum. Ke ga ba itumetse. They're excited to build their houses. Ba itumetse ba batla aga dintlo tsa bona. Hantse ba tsama, ba bona mang? A re bone ba bona mang? Ba e bone? Ha ba e bona. A re lebelle. Go na le phiri, a wolf. E re phiri. E phitlhile, hiding behind the trees. E tshwere ke tlala. E batla dijo. It is hungry. Dikolobe tse tharo e be di tsamaya. Ya ntlha ya ga ntlo ka eng? Mbolelle, ba aga ka eng? Ya aga ka tlhaga. A kere? Ya bobedi ya aga ka eng? Ka dithopane. Ya boraro ya aga ntlo ka eng? Ka ditena. Jaanong banake, tlhaga, dithobane le ditena ke eng ka Setswana? A ko nagane go lefa metsotso o nagane. Wena man, a kere tlhaga re bitswa grass. And then sticks, thobane, ditena re bitsa bricks. Yo, tap yourself on the shoulder. Or nna ke a kgona. E re nna ke a kgona. A re tsweleng banake. Ebe tsatsi le leng ba simolonna mo ntlong ya bona. Ebe go diragalang? Phiri a ba kokota mo ntlong ya gamang. Phiri a kokota mo ntlong ya kolobe o agile ntlo ka eng? Ka tlhaga. A re koko ke batla o tsena. A bule? A re mmolele. Kolobe a gana. Phiri a berang? A ba futswela. A re go gatagalang? Ebe ntlo e wa fa fatshe. A ba šiana, a ya ko a buta gagwe. Gapele, phiri a ba kry-a. A ya ko ntlong e feng? A ya ko ntlong ya dikota. A re ko, mpuleleng. Ba butse, did they open? No, don't open. Phiri be futswela.
o kgone ho futswela le wena a re futswele mmogo. We blow ra futswela. Ebe ntlo e wela fafatshe. Dikolobe ke ga di šiana ebe di šiana ko ntlong ya Setena. Ebe ba nna mmogo le ausi wa bona. Ebe go tsagalang letsatsi le latelang, Phiri a ba kry-a. Go. Knock. Bulang ke batla ho tsena. Open up. Re bule. Do we open up? No. A ba futswela. A re futswele mmogo a kere. Ha! Ga ya wa ntlo. Ye, me sentle ka gore ke Setena. Phiri a ba nagana, ka gong nka namela ko dimo ka tsena ka mogare. Mare dikolobe tse tharo di botlhale. Ke a mutlwa a nagana a re ka gong o tlo tsena ko godimo. What did the wolf think? He was like, let me go on top of the roof. But the pigs were also smart and they said, maybe he will come on top of the roof. Let's make a plan. Ebe di ba nagana gore okay, a re bidise metsi. Ba bidisa metsi a mantsi. Metsi a bela. A kere ba re ha ke atla. Metsi a tla re thusa. Ebe ba tsaya metsi a ba ba ka tlasa chimney. A itse chimney a kere ba mollo ebe mosi ya ko dimo ka tlasa chimney a kere. Ebe go diragalang, Phiri a ba namela ko dimo a ba tsena ka mogare a ba wela ko tlase mo metsing. Metsi a fisa a mo fisa marago a tlola a šiana a re marago a ka a fisa. Dikolobe ke ge di itumetse ba mo tshega. They were laughing at him. What were they doing? Laughing at him. He ran. He said, my butt is hot. Ebe dikolobe tse tharo di phela sentle mmogo. Basala ba opela ba re ha ke tshabe Phiri. I'm not afraid. Re feditse banake. Lutlile monate, e ne le monate a kere. Jaanong ke nako ya gore wena o tlotlele mme le ntate kgotsa ba ditsala tsa gago o ba rare gore ka jeke ke ithutile ka dikolobe tse tharo. Now it's your turn. You must go to your parents or your caretakers and you're going to tell them about the story. You're going to tell them that you learned about the 3 little pigs. Boys and girls, bashimane le banyana, re tla bonana ka nako e latelang mo lelapeng la mme wa me. Teddy, a re laele, re reng? Sala sentle.